Haga jinga kai I League haprenga SC Bengaluru Persia ke Inter Kashi. Haba pai shakna ke jinga kai baro artli ki ken hon kia khai klemla bat khijar nadu basdang ke jinga kai hadu bukut jong ke jinga kai. Haga wei par ke jinga kai I League haprenga Real Kashmir Persia ke Namdhari. Haga ke jinga kai ke Real Kashmir kala khur ke nam job hadin bagalala bat Pynliem ke Namdhari da shigul lanon. Baleng magana ke jing job ke Real Kashmir kala kiu shaka kerdan ke baar haga mi ye khen pon. Haga jinga kai AFC Champion League Elite haprenga Al Wesel Persia ke Al Hilal. Haba pai shakna ke jinga kai ke Al Hilal kala khur ke nam job hadin bagalala bat Pynliem ke Al Wesel da ardanon. Haga jinga kai UEFA Champion League Playoff Second Leg haprenga Atalanta Persia ke Club Brugge. Haga ke jinga kai ke Club Brugge kala khur ke nam job hadin bagalala bat Pynliem ke Atalanta da laila ke wei. Haga ke jinga kai bat san la ar haka gol aggregate pada haga ke jinga kai utal bi ula yoban tab ar gol naga benta ke Club Brugge. Baleng baga ke jing job ke Club Brugge kala yoban Rung shakaraup 16. Haga jinga kai haprenga AC Milan Persia ke Feyenoord. Haba pai shakna ke jinga kai ke AC Milan kala yoban tab nengkong tang haki live nyau second lengbau Jimenez bargane ke deru ke gol penia khai haga gol aggregate. Henry Day haga minit ke nyau peulai ke Feyenoord kala yoban tab ke gol penia khai haga ke jinga kai lengbau karansa bargane ke deru ke gol pentam haga gol aggregate. Bad hadu bukut ke jinga kai baro artli ki ken hun kia khai da marshi gol haga ke jinga kai Henry haga gol aggregate ke Feyenoord dalala ban Pynliem ke AC Milan da ar la kawai baleng baga ke jing job ke Feyenoord kala yo ban Rung shakaraup 16 aka sin ke maningkong. Haga jinga kai haprenga ken hun uti Maria ke Benfica Persia ke Monaco. Haga ke jinga kai baro artli ki ken hun kia khai da marlai gol hadu bukut ke jinga kai Henry Day lengbaga gol aggregate ke Benfica kala khur ke nam job da saula lai pari orong shakaraup 16. Hagway par ke jinga kai haprenga Bayern Munich Persia ke Celtic. Haga ke jinga kai ke Celtic kala yo bat pen khijar nengkong haga minit ke ban riu peulai lengbau Nicolas bargane ke deru ke gol penia khai haga gol aggregate. Henry Day hashwa ban kut ke jinga kai Alphonso Davies ule yo ban tap ke gol penia khai haga ke jinga kai nag benta ke Bayern Munich kata haga minit ke bakandai peu plus sau baleng bagane ke gol baro artli ki ken hon kia khai haga ke jinga kai da marshi gol Henry haga gol aggregate ke Bayern Munich kalala ban Pynliem ke Celtic da laila ar baleng bagane ke jing job ke Bayern Munich kalai oban Rung shakaraup 16.